Shubor nakaslem jong unongsan hima. Chairman ka Green Tech Foundation uba HP Nonglang ula kam telot hadian ka jing sha thangan jong kalayat arpho kan tatam nakbenta bandawa ya ka sarkar banweng no ka jing IT ya udolenong lumpong deng Shaki Company bantay ya ka Taj Resort and Spa habakran shikilat patai kubor ulayat ho ba shamdan manu na ki jaka sumar banwan pet ya ka kot ya kya jong ulayat huru ba ka jing shisha ki doktor ki la day banwan pet mentakasngi Hendai la yo jing tep bala lek nang ban ompa yo noino. Udaong bakila rai rang ba baladakan wan ka ambulans ban kit met yap ru kilong ki bala kloy. Om lele ya kata udaong bat lada day ban kit yanga sha hospital ngan net shiposien sha hospital bat ngan wan shiposien hang ni udaong. Udaong ru bakata kidang lek nang kata makiru kindang ibeteng ban syong sha tangan. Jing sya tangan kelayat kuma arpo kunta tamu ye bat kan yai peteng kuma itu nilak syem ya karai rang ba lada dei ba kanwan ka balance ban kit mat yap nang niru ngilong ki lak lai namla un pen ki eng ye ta lada dei sa tanong kono tiru de ni suong tang kumye kinong yalam jungi ba khmat ki ada ban keren Dengan syuban bangumnya kenyok kena kejing buri bat kejing persyang bantap igmeu kata pidang tap igmeu kata pidang buri pidang aiding yu pajba ulakan ulasat kani kamdei kamkai kumunung yalam kat ni nggak sim ya karai pensyak tangan kamdei ke kam keberit ngisnusi banyu i ucip nusa jongi bau persyang ban yalam bakal yang menen kesini. Try na pigi pras POE ke syai bang statement. Kebaningkong kebangi kuak ban ai kejubab sya usiam galong ba. Piasan bat loy ka german. Jubab yu pajba balai pimnot ban jubab pigi pras menen. Dak ba pipinmi ya katu statement ba piong ba piasan agreement bat lo te piasan agreement. Balai pim kedau ba piasan agreement bat ka Umiam Private Limited. Bat ka ISCR pajba pide ban chai kata dan number ken mau bha ka foras kamdei kanong issue CTE kamdei kanong issue CPO kamdon ya kata ka authority ban issue kata kadi gemegla state pollution control board ka ba issue CTE CPO kumka statutory body wad yalam baklai pajba kabalai piong yingi wapin yashna tang ya kita ki jaka bani penong program ki festival ka Umiam kamdei ki jaka penong festival kan mau ba udolenong lumpong deng umdei ujaka penong festival jong pi kan mau ba kani kamdei ki jaka makin yawan ra ya kita ki celebrities jong pi hang te deng jong lumpong deng tak mental da pinut wajba kan ni ulasat lobitar wat kwa bakame kliakan peluk wat penkelai ki samla ngat keren dak basyai kan ni kamdei bang aiding kila ada aiding lupa ini lengin le yusho henry tangkane kaweng to abanong ni long ibe jai di kenhun kepada ti benya badawat benya kenok kajing buri kenok kajing aiding namar ladakas hap yingi ban syong ni spok san siniru ni syong kum ki pajba nong syong snong kani kamdei tang jong ngrentek nyelas dang ya kejing yaki da kejing duai ublei bangi duai ublei bangi nyet bad ublei bangi pan ya kejing start unum ino yang bad paj baru unge kersan pan kejing kersan ngarai kublei baro kiblawan menen bad kibladon senda jengi kiblapen mi statement bad kejing ai mensen keleng yang mentang kumangyong kanai kamdei kejing le jong gerentak kan mau ba kejing yale kadai baik kejing syadi ya kendau ke siap jong kari bat jaj benre pila syadi ya kendau ke siap jaj benre ro kalakot ngimdon porsyu benang ya buri ngimdon porsyu benang ya penjam ngimdon porsyu benang ya lekai samla ke jaj benre bukan mau bah ladang ngim long try kene ke jaka ladang ngim long try kene kari saya ingin pet saya ingin ri kenyo berbuat dalam baklasyu yo pajba penyatai da kita ki plastik penyatai da kita ki tarpar kumung ya senang ni mentah ang teh lumpong deng
ban penlut da kispa krur kini tarpar kini tei kita ki luxury villa kini tei ki restoran ki cafe ki resort hakano kadur PI hadu unru posnam hadu live unru akas tinggi pangkatahing suang ba kat ba hidang yalai ban buri kata bidang pensat itu Coba apa ina kalian ke health department na kalian dokter tuan ni pila yui na du menen ba pila ada bela sati yang ni bat ki pulit ru pila le da kabor ngin sam lapan Kenya kabian asas ngia don tang laingut kata di ban syai bat mentaru ajing syaki doktor sekala di ban poi re nyu jing tip ba pila le khnang ban numpai no kamlai le ya kata kumang ila da bang ipi mene lada di ban kit yang unong yalam si hospital ngan lech posen hospital ngan wan posen hang ne kata kadi ke basai numla ban pen sange numla ban pen kubum bat kata bidang lek khnang kata ni rodang ye pitang habaya yale bat kinong thombor habaya le bat ki rahas pa bat ya bang yale bat kita ki bakwan mentoy kin yale hi ban buri bat kinom ong hi ba kadai ke ba pai ba ukran kinom pedang hila nol noru dei kumong ong kinom la shu ban buri arti ai ke jungi ke donak tim tak yos ki agreement ki donak ti no dong sedong but wong ne amba kajinya sign kontrak agreement kadai ka tourism department bat ka IHCL Zumba ya kani pajak ni isnon mentakas ni kadai bat ka Omyam Hotels Private Limited kata ningkong kadai kejing syukur kabar Zumba ya kani wong na amba lumpong dang island onum don kino jingtai onum don kino ki permanent construction Nyu ha kani ka bangila kedau orang tu ke nombor 4 buat ke nombor 2 ba luxury villas at Lumpung Deng Island Resort area 36 atas buat kita ki build up ibadai nam ta ki restoran ki cafe facilities pun tatar kaneru kadai Lumpung Deng Phim jaburom phim lerang hadukat ne piburi ula tre uningkong ula persyang ban buri bantap inmeo chuana tourism department lingba commissioner and secretary menrai tadat ngimat bakim hun kim kedawat baong baka green tech kim nut teman kedaw ini nomor ngi download ikut isla ben kedaw yang ni ngin wan rai gini ngin buom ya jong taka tahu ini gibru imat bakim nut saya tu kama ti saka ei mentap ngin nang buri pajba kumangila pun iya fi nginom don kama isu bandang ya buri bandang ya keren sila bentek ngleru tek unil di Lumpung Deng betul ada ai statistik atas mah nang ta pila banwad kita ba tumbang ila da ban bakai to Omyam Hotels Private Limited kabis na kamday nang ni kani kadi kaskam ka besarkai teh kaskam ka besarkai ba balai yangi menta terat kimla ban kadiang ba kalong kumta ko magikot kislagi keren nomor ba kelas tu hi ladakat yu Lumpung Deng udolunong ubadon hapadeng gapung Omyam the only hydro project biggest hydro project jong kastet hydro power plant kabahe arspa nyoko unriu megawatt sispa nyoko unriu ladakat ya kata menta kimut wata kari India ayanga hangno utau island hapo jong kari India balak tei ya kita ki 5 star hotel haki hydro power plant wada pio yang kata kejawab watarai kan jia history ki create hapo mehila kan himli arang like na kata apa pangnut kalong ba kati
Kadaulan nong lumpong dang kadai kayeng jong ki migratory birds isim basyong tay. Kin sayu is kam shpang ya ki videos ki ban supply ba kajing pun kelamding tay kumbala pani menen kelas tang. Num la ban buri num la ban lan so. Pajba menta kidai panai ke juba. Kam dai syuk ko por paling nak sangat.